Good morning, mayam. Mayam ngasi gi vlogs sidi hajik dum gari degi haure ko. Ngasi di nong su kitang chui and ngasi chatoy sidi University of Michigan ga aduga gi di museum am kakacha kaniko. University of Michigan se ya na di ena phaba Ivy League tadi ching de ko. Adu su medical gi di yam na phaba. Adu duna adum chatlu si ena ko. Akoi ingang su ko yam medical da thaning ba da ko. Hayeng mana kari pamba du di khangde adu dina dum jengtho usila abanina haina ko adu ki chattoy ni adu dum utlake mayam da su mayam jung ai gi samse phajana phabani kai gi no aidi hoi samjet pu ba kawra e ba ko samjet puraktre and normally ai gi bag da samjet jaw bani hai ba ko do aina bag anoba ma purak pa bag on thurak pa duga samjet hap pa kawra e ko aduna samsidi dum phare aduni mayam adum utlake mayam because mapan se nong dum khikli thobani na campus da di yam na di koi ba dunu ngai roi ko mapan da di dum manung da dum chatlaga yengani ko ado khangde manak ta kari restaurant lai ba do ado dum yengi to haren jawra ko su utlake ko mayam da su mayam ko restaurant la ai ko Japanese restaurant am da ko che order to re hadik ngai ni ko mayam ko gi order la e ko du dana ase blink to win ko order sila eko sa university campus manung ni ko campus chaw yam na
mayam weather se kitang pharak patagi yengu leige se shat pa hore fazadra mo campus manung campus khut chaw mani nei se se yamna mayam koi art museum da lakoni hai ko to koi shongi lai mayam le re sina vishnu ko bengal dagi se ganesh le re sina durga le re tum koi shongi art lai mayam le re mayam moi buddha gi se lina saharini nakshan na utke ne lina sabani zina sadra mayam akhoi hotel da yorok pang ha koi re ko ising ha su potharu re waman gi dana ko aduni do mayam adum video se ngasi gi si matang siga dum loisilage ko mathang damo ko phangnarasi channel sibu nungai radi like share subscribe to view comment su tawraga haibiramu kari jengningi karamba yengningi kari pami kari pamde kari karamba nungai te do atum haibiramu ko mathangi chan video dum phangnarasi bye everybody.